Kipat riungat Catholic Jong ke Jala hakasing satjan Jong ke tayo kila Rakhe Kynmaw Burom ya ke Lyngkhuh Sngi Nyngkong Jong Archbishop ke Jala Nyamba Shillong Most Reverend Dominic Jala dah ke bapenlong ya ke mas bakerpang hayeng maneba Jong ke balang Catholic ke bahala imkra Shillong. Ya kini kemas Lyngkhuh senam Nyngkong Jong ke jengklat no Archbishop Dominic Jala lepenyat do Archbishop ke Guwahati Most Reverend Mulachira. Hakabalation bentalang de kiling dosat bat kiling dos oblay na kiling jaka. Nalor kani lawan ru banedon bentalang do menteri rangba ke Jala ukon rat kongkal sangma u speaker ke yang dor bartawan ke Jala ba amet ba lengdo ki MLA ki MDC ki hek sorkar ki kendram kilendan bat kiwe-kiwe. Hakini ke sengil pelat pat baru artli ki kot hakabay de ba ke jing Jong Archbishop Dominic Jala. Nalor kani la airu iko khusnam syau samla John maring ubanan jingduna hakat kot med ubalawan chakmat hak examen SSLC bad hadin kani lawan penlong ya ke jingbu sentiu ha ke jaka balatep yu Archbishop ban chupen Kynmaw Archbishop Jong Jala Nyamba Shillong Most Reverend Dominic Jala rengkar bad Father Matthew Velangkal kila klat hasyan ha ke spotrik urisa khusnam arajar kat kendai ha ke jingatungko kali ha ke Lusa Oakland ha California kebadan ha Amerika. Karbau Father Joseph Barakat udah bensaujur. Most Reverend Dominic Jala ulah kelak no akarta ke bandar Pupra, bat kani kelapan kended omtang ya ke yang kesem jeng hendra ya ke pertai hibrokawai. Kani ke jeng kelak no jong ling do asat ke Jala Nyamba Shillong kelapan sengusi ikipat runget Catholic jong ke Jala bat jong ke hibrokawai. Kamet jong ling do asat kelawan poi hak arpo trik urisau bat hak arpo lai terik jong ni hiju benai dan tepen Burom no Reverend Dominic Jala hak badi ki pong hajan kipat ba nation benta hak jing ai ku boleh bakat do yu hak jing le Burom ba jing le niam ka bakat do ka belalong hayeng maneba Mary Help of Christians alan kran. The Father, the Son and the Holy Spirit. Let's go to the words of the Lord.